Kohiman ko para pakinig kayo kirish Bakhuid pangin duay na kabinda letis rangki na kabinda kajing koy chingkia duay na kabinda iblasta na kabinda kajing koy chingkia duay na kabinda verdin lang marway bari kemen lang nong lang baroki kun bikti baniya kajing koy chingkia Duai nagabinda Easter wanyang baron kajing shita marsneminda bainio kajing koi chingkia Duai nagabinda Marilyn Carlindo banio kajing jatai pamchikut mensiam Duai nagabinda Alice Mary Carlindo badarngut kikun Duai nagabinda Barnabas Mauli nagabinda kajing koi chingkia Duai nagabinda King Mai Darkstar Spadarland Rishalin Elbestar, Nathaniel, Canclias, Bakhuid, Duairo, Nagabinda, Protasius, Lingdo, Marshalang, Bad, Martina Marvain, Bad Kikun Kikti Baro, Nagabinda, Kajinko, Chinkia, Bad Kajinkar, Haingasen, Duai, Nagabinda, Duairu nagabinda I Nafi Banroy Bamon Ban Nagabit Snika Jongi Duai nagabinda Ketting Karshano Badon Hapadeng Jing Shitam Hak Hospital Pautrain Pen Kai Pen Kai Duai nagabinda I Jadidia Baidon Hapadeng Jimpang Jing Shitam Duai nagabinda I Sabrina Swear Baki kun kikti ki chongi ba nagabinda ka jingko kya duai nagabinda ki jingdamu jongi bapang ba utrain karko karda Varsa Pusa. Try hagani step hagani tayo Bakhuid tong inang trunk ya kajingai kajingkar ku halo jongi wei pai wei ha ke teng upa baru kon baru mainstream Bakhuid amen kajingai try jongi Jesus Christ bar kajingai jongo play lem bar kajingai selok jongi mainstream Bakhuid hindon rengka berpi barra rengka berpi ko himen ko para Gidang snow yaga gospel metagasmi kumno Judas
Ula ben kre yala de ben shed kala yaw Jisu ben dina yaw Jisu. Hagani ka tayo Bakhuid nginang puson yala de. Hato ni donne em hangiru yaw Judas. Uba up ben shed kala yaw Jisu. Hagi kam ki jam jangi. Habang katasin ngile pop nginang shed kala yaw Jisu. Namau Jisu lawan ben penim ini naga pop. Nadu ki pop barit beria, shadu ki pop bakaram. Kani kala ga jing shed kala yaw Jisu. Tongin sange shipor ban pan map naga benda ba roki jing klet yaw Jisu. Habangi klet yaw, habangi kiar naw, habangi snow jaitu, habangi snow ti, habangi sha ika pop ben sen sha ini gidang shed kala yaw Jisu. Pan map yaw Jisu. Try Jisu map yangi sai kud yangi na baro ki pop ki bangilele pen kud yangi lagas na bakardor ka jame nga pala Kau boleh berdua baro agar tiga men kobara banyak posisi bunyi dari sini perkara dari kiri dari kanan dari sisi lelet dari sisi lelet dari sisi lelet dari sisi Ublay badan borbar unis sene yangi barendala mapi pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikur. Amen. Good try to ease the man. 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 Duwai naga benda baro kiba pangi beshita naga benda kiba don hapedengi eksa naga benda baro kiba tiaha ki hospital na margi jimpa pautrai winang isune yaki bakunju naga benda ki nampa bakin kelaka bamut haganega tayo Bakhuid. Koblay badan bor baro im jenam to ai bangin rakhe yagi sakrament jangga jingsha shitam utrai knamba ngin long ki babit ban pediang yaga jima jame da utrai bangi Jisu Kristu kuan jame uba im batsan sharen ka badme haga jingalam ka ve jungamen siam Bakhuid ublay junam la junam. Amen. Jibulay na kitab isaya na turuba na nomor sa kanday berkot berikut dan berkot ambil. Bisa skor yang kori kap tu biau, sengap pi pajen biru kibana kesejena. Terakhir kot yang nadu dan ka, nadu dan pun kekemi yang belakot kertanya, belak pendek yang kesintu jangan kumko white lam. Pada pendek yang agak sengit ti jom, ulalik yang kumia uknam. Pada ulat tep kop yang agak lengkap jom, te ulau hanga. Dalam syakri jom, ko is
Israel ha ubangan sayo purun Henry ngala ngala trele no ya ngala pelut bor yala di khamaka laja kata kahok jonga kalombat utra kabainong jonga nganyo na ublay jonga tementa utray ulakren mau wala penlong yang usyakri jongu nado tampun yang nang mat penpai yang ya ucakap berbalum lang yang Israel batu nabang alayo burom hakmat utrai pat ublay jonga wala penklain yang uong kumni ong pat biang pat penlong tang usyakri pat penbit penbiang yakijai kikenja ucakap pat wanyalam biang yaki Israel ki badang ini ngan penlong yaki kajing syai yaki jai penriu bagajing penim jonga kenduk poi syadu bokut keperthai taktin utrai Rasamnya kue nomor news Pak Sanpundri. News Pak Sanpundri. Ngan benabaro sisi yagi kampening jome ame kotrai ngawan rinket paten leranya ahok jome belajar Yang takut bakran jonga nak iris diri lunar pelayangan nganten menabaro sisi ya di kampen jongi Sulakomu hadu kecingyak alor keting penakit. Ya roh yudra, Kristus yang jalan sabda gospel jommu.
Utrai undon rengka bat pim. Rengka batiru. Ka jimpule na ka gospel Bakhuid kat kum ya anis. Endau Jesu ula ong yakane. Ulas no pesajur haka mensiam. Bat ula penpau syai kadar. Ngayatu yaka jing shisha uwe na pi unsadino yanga. Kesenrain kila ya pe uwe ya uwe pa. Kalam sotu yano umur. Uwe na kesenrain ya uba ujisu i ushania haga shadem ujisu. Simon Petrus ula ay dak hawu ban ula om hakli yawu de yano ba ukren kum tau senran ula shania biang haga shademu Jesu ban ula kli yawu de mano sha kenran Jesu ula jeba de uta ha uba ngan ay yaupu balawi kumda ula shim shilingkat upu ula bi bala ay habu Judas ukun jomu Simon Iscariot enda u Judas ula shim ya uta upu usoitan ula bsut habu ujis ula om habu toleno kaloi ya kaba pide banle na kita kiba ya shambam om don uweru ubalas no tu bale ujisu ula om kumne havu namarba ujudas ula long unamba tisa don gisentran ki balas tarai ujisu ula om havu bale tir jingtir naka benda ka jingkawai ne ban aye haki baduk Judas ula bam ya uta upo bar ula mi bak kala mi yanda Judas ula le ujis ula om minda la penpau ya kaburam jengukun ubriu minda la penpau ya kaburam jengu ble hawu lada la penpau ya kaburam uble hawu ublay unpindon buram iawu haladeru barun pindon buram iawu sisendon kokon bai ngan omsa slam shu batpi tinya wad yanga henrenga om happy minta lakata yakata kaba ngala om hakiju shabalay mga pimla banwan menlay shano kenrat lakerleo Simon Petrus Shabalit mga minda pimla ban board la jubabu Jesu henre pen sa board kam hadin koken rad bale ngamla ban board ya me minda lagleo Petrus ngala kaloy ban yap naga benda jame u Jesu la paiketin pela kaloy shisha ban yap naga benda janga nga om happy yaga jing shisha Shua ba usiar unkani pensalen hadulai sin laiwat ba pem itu ianga ka gospel jomutrai ko himen ko para bayil hautrai Jesus Christ Kadba ngidang don haka tayo Bakhuid ngidang yosno ya ke jimpule ke basno tanan ban puso ban yosno na ka kitab Isaya ng yato pa siya pa ke jingruay jomu shakri pasashito nama ke pai Israel kila don haka Babylon haka jing hapadenge jing shashito Berkesur jomu Isaya nung ya tolepa kasawa hagish kor jomi.
Badurang penkan mau ya ukun Israel. Ba nado dang pon, nado dang ka, utramai ulabu ya ka saindur halojoki. Bakilong ka jingshai, naga benta ki jai penrio. Nado dang pon, utrai ubu ya ka saindur, naga benta joki. Mintang ilahe lasan. Berkata ka saindur, kabau ublay ulabu naga benta joki, gide ben soto. Mala paiway mani nidon kam sautu kaya saindur kaya jindu jungu bay nagabinda jongi nimde ban perkat hoy endala kaya ni endala lahi asaya ni nilastang ban sautu nistang ban im katung gamono balay utray ula besiam hapo jongi iya usumbai jonge jingi jungu iya ke jingu jungu iya saindur jungu hangi Menda nidon kamban penhe pensan yaka taka saindur ke jongo balai nide ben treshito ben penvandur yaka saindur ke jongo balai haga jingim jongi kaya ka saindur ke jongo balai naga benda jongi bay bangilong ke jingshai jonga parte nide ben pediang yaka jingshai now jisu Barnide ben ting shine hakamat ki buriyo da kane ka jing shai kabawan nau jisu kane ka longa saindur jog bar ladang im tre ben pedian ya kane ka jing shai nau jisu ladang ki kindai yau jisu ladang ki leng yau jisu ladang ki shekala yau jisu kaya ka jinni jonga kam jongi kandon ka jindo u Petru u Judas Ulalok sendran jungu Jesu, apostol jungu Jesu, bad nado dang pun yawu, kaya ke jingkol jungu balay yawu, baulong ke jing shai. Henry, kadba ula helasan kaya ka bajia. Kadba udang yajan badu Jesu, larum po junguru ya ka mensiam persya ya ke jing shai. Hoy, ula shambam badu Jesu, Ula yai renga badu Jesu, ula shashkor yaw Jesu, ya kaba ula hikai, ula snutu kay kaba Jesu ula hikai, badu la yo iya ka kambala kaba Jesu ula leha ka majamu. Henry, ya kata ka jingshai badan hawu, kalamshin la tengshai, penban ula pelipno ya ka jingshai. Mano bade Judas ulong ubang tre penhe pensan, Iya ka jingshai bala pedeyang nau Jesu. Kabamot ngiru ngilong ki Judas. Uno uburyo, kano kaburyo, kano ka kinna, bang tre ban pedeyang ya kane ka jingshai pura hau Jesu, kin kilalong kumno, kin kilalong ha siya ka jinglong jungo Judas. U Judas ulayan renggal badu Jesu. Ulay iba Jesu lalebon kambala ban ulay yusno haba Petrus ula palasha pangu Jesu haka Kaisaria Philippi ba melang Mesia melang ubelay ba im ulay yusno na dong shadow Henry shimla plilad ya Jesu bandung pula penban ula plilad yano Ula plilad ya bammen ban besiap hawu. Haba bammen u besiap hawu kaya ka balajia kaktino balay ka ula mina ka kamera bala ula shambadu Jesu bad kalamni. Haba ula mina ka matu Jesu balang ka jingshai jangga parte. Kaya ka jingma kabala apyawu kaladum saudong jong. Kalalam kabami kajing shai kalalit nona kaya kadam uladon ha kajing mojamu banchat kalayaw Jesu ula rice cam bandino yaw Jesu ula shim yakapisa na kinongshun jamu Jesu bat ula yakut jingmod banchat kalayaw Jesu shibla lekam ula rai ko himen ko para ubammen
unrang rung hapo jongi yang ke kelik mat ngirai persya yau Jesu. Yang ke kelik mat ni jingai nau Jesu ubaman ulayo kabu yangi. Ninundon kam balle ya kam, shua balle ya kam. Nadu ke jingarai ubaman unshim kabu. Nagata kadau tendeng habangi don haying, habangi lay jinglay, habangi yad bati paralong. Tendeng kawan shangi ya ke jingkua. Kaya ke jingma. But na kata ke jingkua ubaman ushim kabu yangi. Lese kawan ke jingkua nim shim mud balle ya kata kam. Henry habangi entertain. Habangi penselam kata ga jingkua ban sakut haka mensiam jongi haka jimut jembar ka jongi haka donu jongi ubamen unstang ban besiap no hapo jongi tikai ka bangi deballe haba don kano ki jingtinju ka wanshangi gide soto kane ka jingtinju kane ka jimpar ka kamlong shu naga benda jonga namar ladanga penselam ban perkat kumne ban tarais ni kumne kanyalam yenga shaga jingjon Shumudur ko himman ko para ladau Judas haba ulayot ningkom yang jimpan shoy ban ka jingtinju ban dino Jesu baru perkat kamlong ban shet kala ya ukinran ngamde ban shet kala hoy ka ban shanga kane ka jingkwa pisa ngamut ban dino henre ngam treshu kai ka jingmento ya unung ngop hagapop henre bunsin kapop kan stang ban senshar yangi habangis tang ban pensngaba bar kino ki jimpar ka kabambiaha bar ka jingim jongi persya ya ka jingkon Tina kata kadang ngalang ngidon hangiru ujudas. Ujudas usyang hapo jongiru. Ujudas utrekam hapo jongiru. Ka jinglong jong ujudas ka penmen saw yangi ka pentinjar yangi. O ka jinglong jong ujudas ka set skor yangi hakamato blek hakamat kes tinjong. Ka jinglong jong ujudas ka penkalad yangi na kinhun jongi ngilang ka kinhun jongo balay ngilang ka kinhun jong balang habaw na uburi bastang ban perkat kumvei pat kabaw Jesu lahi kai na kabaw Jesu lahi kai kadon ka jimma yaki ban yusno u Jesu ula usulai jur haga jingmocho Kaladon ke jimpisa bajur haka menstriam jongu Jesu kabamur omde u Jesu las musi kenre ya u menstriam jongu bole menstriam Bakhuid ula rum ha u Jesu badulas tamban pinki ya u Jesu ban penbana haka mati para shendrang jongu para apostol bape minda ngan penpaw hapi kawe ka jingjia kawe ka jinglong kabamatam kaban sajya hapadeng jongi Umensiam Bakhuid ula kren lembau Jesu baru Judas mensyakala don gipon hake jingim jongiru umensiam Bakhuid penki hapo jongi ban kren persya ia ke jingle bam hok jongi bai lese ia ke basyakala yangi gide ben komu u Jesu la komu ia ke jim penki jong umensiam Bakhuid ban kren itu hakamati apostol pe udon uwe na padang jombi yau banga wi ya upo badnai ulong uta ubangsa dino yanga shetkalano yanga bunsin lese habau Jesu u ai hangi ya upo baim lese udang kadau hangiru ngadang ai ya upo ngatre ban wanrung hapo jombi henry ngas ngautu pilong nam shetkalaja bunsin nge pediang bam hok ya Jesu Bakaba don kapo jongi ya ke jingsiniu ya ki po ya ke jingmod ban shetkala Jesu lese u Jesu dan kadau ya ke kti hangi ban ngati shai kada pelong nong shetkala ngati shai kada usham u Judas hapo jombiru henry ngatre ban shaka donu jombi lemba ke yu kirish Bakhuid lese ban penkala yau kaddu kadwai u Jesu ula sha yalade ban rum hau Judas ban penkala yau henry u Judas pan ulong ba mutlang what about Jesu la rum hau ya ka jingmut lok jomu ka pelong iau ban
pediang penpan ya ubamai Borsin, haka jing duai, haka jimmane sacrament, haka jinkinia Eucharist, ni wan shom haka majamu, ni duai, henreng idon hangiru, yaka jinglong basu, kokimen kopara, kata sin ni shemen da ya kamas Bakhuid barka jing duai, ni deben pen kuishua, na kinu ki jimbita, na kano ke jing snow, kaba pershaya jisu, keramba, nindu yo jing kuih jing kerku. Kadvei mut ki apostol ke la pediang ya uji sudah ke jing sngur mensian uwe part ula pediang haka pop baru uta uwe ula pediang haka jing haka pop ula syah ya ba men ben shoya ton duai babara bor ngilong ikun ki sngur mensian Bakhuid banam shet kala ya jisu ban sngutu ba ublai ula tum ula jing ye ni banlang ki nong lang ko bor banlang ke jing shai ya ki wei jisu be karko ya ni vengno pura nangi ya wajudas ya ke jing long judas bangin nom shet kala ya me lano bangin long kum ki apostol kadvei mut ki apostol bala pediang ha ke jing sngur mensia bandu penpana ya ke kubar baba syak ki men ki parajo Enya ya utai Jesus Christ. Tengin pela ya kecil. Ngange au boleh upah badan or baro. Unong tau kebening pada tenda. Wadau Jesus Christ ukun mamarway jeng. Utai jeng. Yau bala puna umensi yang Bakhuid. Yau bala kana kamari ya teisoti. Ubala shale pain of Pontius Pilatus, la sana nayamu, la yak la tepiamu, la kiasha di baya, agasni kabalai la miapne di baya, ula kiu shabening, usham shakamon, ulayu pabadan or Nanda uman paten bishari di baya di baya, nange haumen siyam Bakhuid, agabalan kiatoli Bakhuid, agajinya sejauh kelikui, agajing mak yedipo. Haga jimmy marketo, haga jimmy bam juga. Amen. Lights pak, Ustaz. Jinkinia junga berjumpi, kalau kebapian kau belai upah badan por barra. To drive yang jinya di jumpi, nak drive jiro, orang ketemu jemu, ketemu tayi, kalau kau jemu barra away. Tapis board kau try nikar pan, hal lor ke jintawa, jang ke inga sem jame, batai bakito, kiba me perlong, kinongyo benda, ha ki nik jingle niyam bakenta. Kin poi shaga jing pura jogi da ukris utrai jogi Amen. Utrai don rengka bat pim Rengka bat pim token diu yala ki donur Injil ki
Mengenai mu ya utrai ublay jengim. Dashisha kalau kabashang hok mat kabade kadai ti jengi bat kajim penim yangi hamalla ka por bat kajaka banai mu yame ko kinrat ko Bakhuid ko blay badon por bat bam jikut nama lemba ka jingsha shitamba penim jagu kun jame ka partay baro ka way kalayo ya ka donul kaban pla ya ka bor bam jikut janga jingkrao jame nabada ka bor bapala janga din pana Labin pau minda ya ka jimpi sharp jamme ya ka prothe bad ya ka bor jongu Chris bala sana pana bad kumda kendran prengkat bad baro ki angel bad ki rikuit ngiro ni ai mo aidem yame bad da ka jinkamen ni pen banam Why shall him akamato play minna bawin payo men siem Bakhuid ban bengnon angi yaga jingdum yaga jinglong jung Judas ka pojoni bangin nom shet kalaya Yesu en rengin long ginom la ku borjum kat changile kat kaba idon padu Yesu bad ki parabrya dashisha melong Bakhuid katrai kata me jong ka jinkoi barro namar katang ikarpadia me to pen koi pen gandang yakini ki jingkarwajani da ka pa ya umen siyam jame kum ka umje halo janki bakindup kelalam yangi kommet bakasnam jongutrai jongi o Jesus Christ Hakapor baladi no yahu badala kamons nabha ula pediam yaga jinsha shitam ula jim ya upo bada kabai mu yame ula kedia yahu badala hai halage sentran u toshim batabam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya kaba naiti naka benda jampi Haka Jew karu kamenda halalaya bam ula shim ya ka kuri but da ka ba ai ngo biang yame ula ai ka hala sanran u to shim bat di na ka ne pi barra namar ka ne ka long ka kuri jaga snam jaga jang jutang bati mai bat bam jik ya ka ben pen mi na ka ben da jampi ba na ka ben da ki ba bol ya ka ben ma pi ki po to le ya ka ne ban kan mau ianga kusnam bakardor jamu Chris to pen koi yani to pen koi pen kia yani ya da yani nau bamen nagi klan kajimaya jong kajinge
Namar kata, ngi bapin mentaya ke jingia bar ke jimmi pa jungu. Ngi tarwa hame ko traya upo jang ke jingim bar ya ka kuri jang ke jim penim. Ngi dai nguai dem namar melanyu yagi ki babik benyang hakama jamme bar ban shakriya me. Da ka bas nge verit ngi karpadia me. Bangi ki bayo benda hakamet batas nam ukris. Ngilong ki bala penya talikawe da umen siyam Bakhuid. Takin mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte. But penjanaya ka haka jingi Renkat bada Francis uppa Bakhuid jangi Financial administrator janga diocese but baru ki lindo but ki rinia. Takin mau lemru ye ki himmen ki para shinrang but kinde ki bala yotiyan dak bakarmen ye ka jimmi pa. But ya baru ki bala khalat no haka jingi sne jamme top diang yaki shaka jing shai ka kumacha me to isne yangi baro ni kar padia me kram barang kha but kamari te isati Bakhuid ka kame jungu bale you jaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid o Francis de says Bakhuid but maru ki rikuid ke bela pens no baya me pateng la pateng ninduk lam ka bit ben yo ben dale ma ka jingim bam jik but bangin Robert pendon buram me da ukun jamme o Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kallah hame ublay uppa badan por hake jingelang kaway junumen siyem Bakhuid barro kapuram bat ke jingero junam la junam. Amen. Kohimen ko para tongin duhay haga nega tayo Bakhuid bangin nang yo jing Bakhuid haga donur haga men sim haga met kaparjani bangin puson jiliw yaga jing shashitom jongo Jesus ban beno ya ubamen naga jingim joni kopa jongim Uba amen ilong Bakhuid katin jami kanwan kadima jami kanong kumon jami hagan daw kumamani tayo nila jajam jami kamahalasmi Padang ini kerengkan juni, kumbangi rumah berkales ini, pada dalam ini sesuatu mereka pelait ini naga sendiri. To pelait yang ingin kerpat kotrai naga jings sini barro, haga jings buon jamme, toy jings sub jings sign haga sni juni. Kenapa naga jingiram ke jings sni jamme, ngilai barro bona kapop, bangin yo jingida naga jing jinjar barro. Kadbangidang ap kemelen dia ka jingkarmen Bakhuid barka jingwan pa junganam penim jangi o Jesus Christ. Namar kachome karam kahima kachome kabor kaboram chinam la chinam. Kotrai Jesus Christ meu bala om haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pedi ki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme tai haka ya ka jing suk Barga jingya tale kawe kat kum gamon jame. Mame ubakim bada basensha. Junom la junom. Amen. Ke jing sugutrai kandon barobor rengkhat bat pin. Dap da ke jingye lutrai tongin yaingu markaria. Hakami ukun lambro jango balai. Hakami u Jesus Christ balarum habu Judas.
Bapan bin Shai Yawajudas. Sukito, Kibala Kosh, Shagajin Kawai, Mukul Lambaron. Kukadra dalam masyarakat pembangunan dari seorang persidangan persidangan Kamek Rasnam Jumu Kris Kandringa Shagajin Banch.
Yen dalap sayangi daka jingai bapalai im ngipan ia ka jingis sune jame kotrai ba daka ne hi kaju ka sakramen daka mela mon ben sayangi haga ne ka jingim men pelong yangi ki nongyo benda haga jingim bam jikut da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon rengka batim mu ya ka kle jombe karpadi ka jingkar ko na utrai to ka jingis ne jame ko blai kan pen kui dia ki brio ki ba chakri yame na bar ki jimbit tingit jongge rukam imbarim but kan pelong iki ki bala ban pediang ka jingim timai kabakui da ukris utrai jangim Amen. Blai badon bor baron kerkuyati uppa badukon badomen siyam Bakhuid Amen. Jalai sup ban penpana ya ke kubar babah jangotrai da ke jingim ke jumpi Niso ya. ko men ko bala kane kalanga thayo Bakhuid ban ngakot ngabere pi banak shim ya ka Bible hoid la se don gi ngasim amdon Bible ro shim ya ka Bible pule na baro sautili ki gospel ya ka binda ka bakran shapa ka jingsha shitam jogu Jesu papindu yo jinga e ke jingkar ko kam karpa ha ka ne ka thayo Bakhuid Nomor 1001. Amen.